Masipa. Wow, and then yami wa ya dom kɛseɛ pa ni gie na wo ho akɛseɛ fi sɛ yɛ maame ɛwɔ yɛ ntem ya maame baako pɛ Mrs. Elizabeth Osei Asante oye Apostle Samuel Osei Asante, Apostle S.O. Asante oye Carnation area head ne yere yɛ ntem Osei Executive Council member, the Church of Pentecost. Nigeria ewe yentem pa. Na de ye hwe marriage and relationship talk. Eye aware ho enkomo last week ye ba mo nchen edi bi baaye. Nyame hwra mo a mo share ye ma edu afoforo ho. Ene mo comments nyina mo de baaye ye nsa keka ni nyina. Na me hwra mo nyina. Na so ya ma me sign looking very great. UK na mu na ne mommy wo no. Mommy wo UK kakra me wo. Oh yeah, kotra kakra nyame adu papa. Enya akwanya eku school no yenso timi eku bi. Okay. Ti nyame adu. Na what's the life for net to say? Oh, whole life na fine. Awono. Oh, awono na baby awono. Na you outside London. You feel whole crew. Na school no one to it. But ya nkotra school mo ye hwan dan wo crew ana akọ nantwich. Na eho de awone wo ho pa. Eho so no white nko a. Nti wo black a no mani age. Hi, ono so say hi. Simply because we share with you. Na blacks now they are few. Nti no Zimbabwe for Nigerians no Kenya. Just a few. White nko a say eho ne nye big eho ye cool. Nti nyame adomo a eho naja nyame adomo sorry dey papa ko school ni so yetimi eko bi a yekobo life kakra o da trade amponya ko kwase egusu hwe aware nkyerɛkyerɛ na before that e be didi e ho nkomo kakra so when we first station hefa in fact so your ministry your first station at Tamale. That was the year. That was 1993. Yeah, 1993. She assigned it to Tamale. In fact, me no na minim wonti mani age. Okay. Papa so ni age. But that time na me ma me na me ne tra Kumasi. Ti make I say papa free school ba was ye di bottom. What's ya kunwa mu ha e na osa asole ba. Hadai e di money na mo. Tamale say sofo. But ye no ye ni age. Nti ye di ani chie de koye. Meni ana agi nyina se minim srem bi ko hwesrem. Ti anye meyi say me free Kumasi ye de me ko papa ekoye adwuma wo Sunyane as water and sewage as mechanical engineer. Tina wonya yenya mani dan na okọ trek ni ntina ye family no ye wo Kumasi. Nti Sunyane ye fa no. Ti ase ye ko no ase na ye wo family no Kumasi ye ja ye kwan wo Sunyane but Kumasi na ye ka ba ya ye free edekoye. Ti ye ko no in fact ye de anije pa because wow. Na minimu sremu nti just sremu kura minimu kura no na eno no di manije na me mfa ho say ababa wa wesi so sa me ne awale 4 years na mo aba ministry ne de wo ko baby tintin but ne ye ni age nti anije ne de ko ye wow we de mama anyumu we ball makoma mu anyumu a team song 2023 was it ye nyame adwuma odi ahye wonsan ye na ubenya so ketia whether mommy edi anigye na omode respond ye kakra nyame amama ye nsrama ofu bebre na ubo esu a obia ni mesu obia nyame software kese a odi no eye adwuma aye mommy eka no ho ntine ndede ye hwa aware nkyerɛkyerɛ ya bai ese ye beba betena wo nase na wa na minam wo so
akasa e de achre first nchwechwe no boa mabunu ni bebre pa boa o nti mommy stations ben bi mu na ma service ya. In fact yet now 4 years yewura ye 4th year mu ano na ya appointed papa say oma meye general administration secretary. That time no na sa position na asesa eho no na elder neda no. Eti papa first pastor o dikanya just only first pastor okoye sa administration secretary to general secretary. That time na apostle amwa abeta amwa na no. Enti papa ba head office. Enti papa ba head office. Enti papa kura no ya appointed na ye mane bae. Enti ema ono no ba ye adwuma wa kra na ye family ni wo tamale. Na akoye se ye fe ne prekope. Ti ye fe no nti na ye area he se there bi se ne atie no say ye de ko cancel meeting. Na enne hyehyɛ ye yi na kyese ti ye fi omu fi cancel meeting ba ya na eja ye kwan. Ti mu wa na ye bo ne kola na kyese ye de ba na ye 3 years kra. So overseer. Na kyese ye bo ye kola 3 years na ye de ne ba ye. Nti ono no edi kan kra nsa na family no ye to ano e wa kra hase. Wow. Wow, we de na me matena mi aso kakra. Na that time say osofo mu okosa enye izini eboaboa na ema no. That feeling that say eboaboa na ema no abuja ya ni gina fa. In fact ye ko ho no. Ye ko 93 94 na entokwa bi si ho. Se konkomafo ni dagomafo ntokwa bi se na enye easy. Enye easy kra. That time na your first area head ye apostle Nyametiase wenya ne baby ko. Nti enyase nti e ma asofo na ewo nkurase no. Ye kofofa omo ye ndi no mo ne saraga no mo ne jese nkurase no ye kofisa omo e de omo ba akra. Na enye easy kra nti papa emu ye ko kamina balance kope soldier for kotena kem kosesa na ntokwa na ye great ye kra ye free mission also because baby ana yet na dago mafom ti ye free ko area mission house chese na enye easy kra sa ti enipa wi ho pa that time wo ba wo fitamale ba ye wo kro bi ye fe obope enso kese bi wo chese ye du anu mo yi nipa to ye kum nipa ne na great na great enti before na ntokwa ne enti ma nipa south for no bebre e buy down kofo bebre buy enti no kwasem e ma district no emu gijae enipa enti na ho no ade ebua wo semu adwuma ba akopa ne se wo ko start wa ebua wo na e shape because unya enipa na wudi bibi ahye nsa nipa no wudi bibi hye nsa kora bi a transfer ne de number na transfer asade ne ko enti wo soft na wa na also hu se mia na me bia nipa bi a school bi no ba ya na se transfer enti na transfer enti entokwa ne ba ye no just say half of them koye ti na just say district a yes ye koye no na tamale no tamale ne district ba ko ti ye che munya south that time me so sa north south west any east no nti tamale nti ne ne kofa north south and asofo na ekoto no fa no district no create na ye kofa nti na created a new district na entokwa ba ye ko 93 September mu na entokwa ba 94 be February mu na enipa ni nyina eko tina enye easy kra but nyame so eboaye kakra nyame eboaye enye easy nyame boaye but ye ni ji nsoso in fact ye ni ji pa eho no
papa kan bibi say baby a nyame si ye baby ye di na besi no nyame so de ho amaye enti baby a nti ye wo say enipa efri ha na ye wo one elder bi wo ho a na wo ye fru won ne family net wo na elder no kwa no ye muslim no be convert say ebe ye christian na papa no na ono no be di ye district ho na ire ne kura no ye friend say this time wo apo ayi na wo ye MP kura omo afi omo be ba down na wo tema ho baby maame no that time no ye ka esemu a upper east and west nyina na ye nyina ye bu na ye regional women's leader but omo be di ye side na ne kunu no ehwe ye local ba akoso papa no hu say obre ne ho asepa no wo emu afu pa nti ma district ne so ye say open land my district ne ye bi ti eno ne boa ye district ne nwumadi cause for farm na ye no etimi boa ne eboa district ne ma kakra in fact eboa na ye fro eyomo ya pa ye yomo ya pa just yeah me 4 years mum ye wura ye 4 mu me fa say 3 years ye boy ye call 3 years ti emu na ye from eyomo ya omo kura se omo ko head omo the petition ko head office because ye no omo tra fine they know much enough and mommy who say relationship is very very important enti eyomo ya pa enti ye ni so koje ye ni koje upon to kwa ba ye nyina echi no ye ni ji esrem pa ye fi ona ye ya kra yeah na mo fi one mo ba head office and after head office fan one ye fi one ye ba head office in fact ye ba head office no nti no one thing is a uber head officer so for be uber head office bia yes secondment nti no uni district some fans that time bia will be what district by 10 will be locals by 10 district no bia locals won't be by 10 e bi kura 20 na no konkrase no na hu sai na kura kese ne de 4 ne 5 door so kura yes but ni district tina iwo worship place baby awokwa sorry enti no district pastor no na won na attach enti no ye bae no ye bae na ye nya adama enti no na ye principal na o hwe ye bible school no ye fe ne wola oni ne yere omu ya brofo omu na omu free abrochire ba ya omu be hwe ye bible school na ne yire nso mission office ewo head office enti omo fie papa so na omo first asof omo kire omo ade to omo fa papa se omo ba prekope tie ba ye na no munya ada ma ye de ne ma kogu baby e na omo gye enti papa di kan ba ye na ho na no tena me so me ba beto aso tie ne ma ba ye paki ye ne ma kogu baby e na ye ti fie ho ti bu aye hia ye ne ma ne akwakope bi so mo na gi ye yakopem se omunya baabi amaye omunya baabi maye na chese ye maye worship place a baabi e be kwa so nti na ye call Russia worship center ho na ye first place a ye de kwa so that time no na no enye worship center na chese ye ho say as a worship ti ye ne aposamagache ono na ye dansoman Russia ne she danso mayase nti ne ani aposamagache na eye adwuma nti echi ya papa ko school no that was onko 2000 to 2001 no ene ebeye no worship center ehun say e was say head office ministers no almost so no obu ho a ne gift e wo mu no mo to no so timi ye report ni ade no because wo no worship place onye report o say district pastor na say enti like say we ye sofo de meet bi aka say bia wo ho ase preside da uni bibia obeye aye loss of a week wo person de program a wo betimi de aye program enti wo no district pastor na say ti ne district ne ye bia wo hyemu bi ti wo local na wo kwa sole wo ho keke ti loss of a week na wo betimi de aye program but nyame adom ye ne sofo no so etna kama pa relationship na ye kama
kama pa nti 2001 no mo ye ne say sofo bi asa secondment ne be ne worship center aha na ono sofo no eno aye ne bibia wo mu atachi sofo bia na ye se wo abeye o report wo abeye o bibia o program no bibia wo abeye ti sa na ekobai wow mako madina sofe enti ye free won tutu te ye ko ho 97 83 years ni di ne ho 2001 and I did papa eco school that are no head office as a administration secretary to general secretary and I did eco school UK and I did eco school no ye no ne na anko straight into no ni di kan into na akoba say ye do obi be so nti o say ye free mission house nti ye tena ye transfer ye peda mai ti madina na ekopie nti e ho no ye di beye 1 year ti 2001 no na me ba pani no ye koye ene ye ba 2003 nti 2000 ti madina ho no e ho na ye nya adama ya ye kotran ye ti 2001 ye di free call UK ti ye ba 2003 no aye ne papa nyina ba ye ye stay ho for 6 months ansana omo pe worship center ma ye nya dai wo suoto mama ye ti nya dai wo suoto ma ye na chese omo pe da bi e be kwa sorry worship center na e dey call colleague no James Makion worship center nti ho ensoso ye tena ho 84 years wow nina so support papa ya nti ye free colleague no nti colleague no ho no ti oba e no be lecturer of Pentecost University ti ne yeti sotum ne ye kwa sori o colleague no enye easy enye easy me ko makuo but ni nyina mu no ye de ani me de ani je kwa sori se dure numre e bia papa be free school be ba na chese ye kwa sori chese ye kwa be ka seka no se ntum fa wie mu se de yo kiki but ibu okra be kokra ye kra na ekubi aso dan na ya prapra pepa ho ba ni nyina so ye de anigye ena ekọ maku mekọ me friso to mu ekọ kolego no mekọ maku mekọ bibia me ka de wo setam bi na ya kwa sorry if you so to ye kọ kolego no ye kọ ya to dem ye ni ba bia ki ni da ye wo edan wo ho ya kọ faki ye bie na me started say me plan papa so ya arrange tables snatches and wo share platform so na paper ye wo ho na dickness ba ko ba wo say urade and so there's anyway ya for sorry oh ya ba sorry nti o say it arrange ya nkonwa na ye pra ho enti ye for sorry kwesi ada ye ba sorry kwesi ada na ye point ye point no se presbytery na ehia no mo pesa omo ni ehia sa omo abo pesa de da mane a chese omo hia no omo akoto pa ya to so mbeto se ye pra eni esi oh eno de e boni bia enim enti en me hwe eni gi a ye de ye ene na me picture sa na me se na ye kwasori kura na edem asiesie kura na ye siesie dem na me kasa enti nene enye fo na enti o se ye enti dan no se kwasi ada kwa na siesie wo be ko na chese se meeting bi na ye ya enkonwa ni nyina achiachia obi ni se oba ababet betiesie dem ni ade enesa na ma no eni ho but ye de anigye ti ye fi ko ye ko yesuso no na o mu si dan ti ye de hu hyemu na papa so ye obi a o kyerɛkyerɛ wa forebɔ ho na o kyerɛ soso a nyame so boa no emma ono a no o ye obi a nyame de aforebɔ no edua mu papa ne o maame mu na o de edon mu to no ye obi a ono so o ma nti enkyerɛkyerɛ kakra na nyame boa ya ma edan a na yesi ne ho no enye dan ketewa ti eba ase ye transfer no a ye free on no kwasem omo ya because of edan a na ye kukuresi wa yesi no ba na akoye transfer nti eno ho no ye de ba North Kanishi Lab Worship Center ho ye be di 7 years
Ni nyina na ye wo PUC as a lecturer. Na apostolic we ni saba. Debbie, enti 7 years ni ebedi no na enya asem ketewa. Ye kɔ won so na che se omu dan ye wie ye dedicate nyame adomwa na ye kɔ ya na ye kɔ boa kakra na almost finish na aka niam kakra ye dedicate dan no kwasem dan na ye dedicate no one da bia sam o kan say papa wa me ye hwekura na o ja legacy dan ye wo dedicate amayi na ya nsusu say ye becha wo ho ye di 7 years na 7 years na yidi wo no ade a na ye me nwanwa ye yintasam ne say ya ma sorry be one Sunday ni two Sunday omu ye say 1 year kra omu eche say omu afie to the sense as omu ye be 1 year eye me nwanwa say be bia wo tena de bia wo kwa sorry but enkrofo ye nwanfo da chese omu fi say ya ma sorry Sunday na Sunday mienu ebia na kwankwaje bi ti na kwasie de bi ato so ye ntimi ama eyo mo say omu ye be 1 year enu mami hu say chese relationship is very very important chese omu ni yetena ye yeso ye no mu tena ye na ye boa wo mo to the sense ye kwae no na aforebo no so basa na edesi ni ade members bi na di aforebo anim na omu wi a omu adi 30 sika no ni a wo se ye de ye simply because edesi mu afore na ye mu bo afore a omu de ibo na ko platform yes mo so mo fa mo de ntu no mo a kire ne a wo se this can because edesi mu afore ye ko ye chese omu invite de every papa si no sa de ni de ye twom ye a tinchire ne kakra pa bo afe no ne nyame ama ne saso no atan ne ade na afe edese mu afore afe omu na bo afore kese hallelujah na nwanwasam se ye be free ho no na edesi nyina so ayesira hallelujah nyame so much to the sense say we ya papa ko hwe me project omu a omu si dan omu yese ni e pesa de da kura de nwanwasam no ye djuma wo se metrobus na akoba se omu ko abrochire na o se de ne kan omu mpese ye de ne kan na boss se da bi omu fa ne ye de 3 days na ye ne passport wow na oba ye wo se me pa na makotena premu na chese na odi aforebo animu a tinya me tani ade ni to the sense woma endesne be ye nsira afi members ye beba we ya papa say afi promotion any ade na nyame astate ensira wo in fact 7 years ayedi ni ho no omo ho afro ye omo anfo ye chese ye hu anfo mo chese omu do yesu do mu na nyame sira omu to the sense chese we ya papa nyame mi se chese ni nyina ye aforebo a omu ti ase omu tu anamo nti no nyame peja omu a promotion ni ade afi ebo afore a na enika keke eti eho na ye ba 2008 ti 2014 2013 eni ye apostle ba ye apostle no ya nsande ye tena ho love worship center ya ankasa because ye apostle ya nsande ye say area aden 2014 ena ye sande ye tukumase as area he and one ko ye ko new tafu area mama new tafu area that's great yeah wow after new tafu so ye call ye no kwase nyame fa ye so ye niema bebre project de papa de no project man any afore so nyame entie no kwase mission houses a nyame fa ye so na yesisi asofo ni bebre ho no mo atena ye nye na wo that sa bedin se wo se sofo tena yie nti okwo mission house no se eho nye basa na wanya sa passion no ti na district no be ye kwa district be mi ense bia no kwase no mu mission house Osofomaame kra the kitchen kra ne niema sisifo ha papa dwene ebo yure na hye yase omu ni baabi ti baabi oti oni obi na hye problems
ye besi mission house papa so you obi a oye ade a oye ne fine on hwe nipa ne ti bia so oversee nti o se ye sei etu bo ho chese bibia ye o kama kama ma mutimi kotena ho mission house ba kwa make sense of mama ni ema nyina agugu fom no papa ye kwa wana eye na ometi ye bomodia se ye behwe mission house ba ko so o ye kwa ha obi dan ne esiesie wa omu esiesie no maje esiesie anti eba ya ne esina bi sofu ba ko ye transfer no bi oba no se de papa yes mo rent beso we dua mo no ma start o mission house so mo ntimi nsi ye mfa sika ne sa ko ha de sofu no so kan ntuma bo papa mu bo modia ye di 1 year ne si abrosan wow ye di 1 year in fact project actually done eniema dedication just a foundation so niba bebre ti no kwasem say wo ye free ho na abodi ye de ma no ode me ho chese o se chese o se ade yo chese abodi bebre ene ye de ma no ti eno na ye hu se bible ka se oni ode nsi ye nyame adwuma ahemfo anim ena ye pagya no kwasem ni se ye free new tafo na nyame apagya area to the sense say I just a mission houses ye hwe project ni ma ya na e chance na ebro so nyame adoma ye di mfie na ye di ba kofodua kofodua so ye ba ye na ye ni area mission house eno no chairman na ka startinti ye beba no fresh so say mi project a mebe ye ni enti ye kodu ho September October December na ye di asobofo 2018 December 2019 na ye foundation so with copy ni nyina na ye sidai eno so aforebo kakran kire eni aforebo chese wu se eho no mark you night for pa aforebo no emu ye den but nyame efa ye so na papa so kire kakra my area offering I bought for 3 times a year no enua kakra na edisi sade enti ye ko ho no enye dan ketwa enti eda ye ko chese 4 years na ekodi ye no project ana esi eni so ba ni nyina echi no na enye dan ne kwa district so mu a o se ye de boa ye dedication bebre wo missing house any church building and foundation stones bebre because ubo aforie we area a year percentage bi wo wa ye de ma district ti untimi ka sesika no afede nyina ti district no mo so mpunto nyuma asoso ne ye boaboa ye emma chese eniema de ye eniema bebe o papa you bi a chese project de tinye nwanwa so ye engineer project de chese eyade a enu no esinani so pa o ne focus on the ministry ne obeda kan chentem mamukran ha no se odi beye project enti kofodua dan na esi ye kakra in fact contractor no isa say senior papa ne senior ne commitment wodan no ne senior enti sika kure ni wa no de sika ye se munye sika no abetua with covid ni nyina aya toto asole mu aye nkwaso nyina na yegusu sidan ni yegusu sidan enti edan no ye wie ye di 2 years 11 months ne sis adan wow 2 years ute ye fa ne say 3 years enti ye call 4 years no ye chese dan a project ye no a chese edan no su hu se nyame adom so yetimi siesie mu ansa na ye ba ti na nyame afa in fact say ye bo for ye na ye yi documentary a ye na ebi mu fi say e ya na sese bi na ye to akiro isa se kofodu ntimi nsi sadan we kofodu ntimi nsi sadan wo mu se mo de mo se sen aha ye di 2 years na sidan ye 2 years na sidan etum fi na ye presbytery mission a ye wo BPS preparatory school no passes no ni akoje na ye de abeso say presbytery ni ntremu ni e form ko site ho ye do mo ko sa twice omuko hu anom ata omanum enti eho no second one no de eho no mu say sa enya na sese bi na ye to kire omo
na sa eye nokre enti no kwasem edan ya ntrem kura na eye omo ya but papa catch omo say enye onu percent na yesi sade na said ne be yakofo dua be fa ne ntoma pefra say wo ye capital na ye eastern region na region no obia area bia wo mission house na kofo dua ye capital ye ni mission house na district da na yaje na asofu area hesedi etutena saa no ha na dwene enti eno per se na enye ono a obetem because so wie kura no answer de nimu a enye nasem basa commitment any ade any afori no so no kwasem ni me nka mosu ye ho se ye bo afori a ye bo oyebo na me no me de obo afori a na me ye ma se but echi me hu ade enyame ye no na me de makoma ta na echi se me supporto because obo afori a enye sisika na ye wo bi na ya paki dem se ye de bo afori eye gidia na mutu wotimi ka sika na me se papa yi na mi hu se wo yo bi a bible aka se yesese ya dem di wo so no sa na ye no because onye obi a open no se me ye we me de koto we me de kosi we o de sika na emenya me na me bon pai se urade mama akoma me de beta papa ye chi na ye de ayesa adwuma chese obo afori a metimi aka se ye kokofo dua ewie ni mu nyina ye ne ye bo afori ekese eti se ye kwa asofu meeting na ye bobu hu na ye assessment omo ya omo sikofo dua se se baby a area head seat na ho na obo afori munyi papa de efrim ne ye hwe ne munya ai munyi papa na chese omo ye to vote be chese ya na ye srekra keke chese papa na efri ni munyina na o kyerɛkyerɛ na no kwasem nyame fa so ye nsenkyerɛne a ye chese wuti afori a ye boni kofo dua na eye nwanwa na ye de urade asese saa ne ma ni nyina sugusu edi nachi a ye ba ye so ye area ofen ba ye boy ye kra no in fact na afeni abade but na eyara na we die saa second die e chance kra because ye ba ye bo ba kun na afeni abo ba kun e chance kra for economy nyina ye nim sense nkra no wuti nkran but omuntimi mmo ebo area of na mo ne saa ya na local no na omo yire omo because yebo local of na omo yire omo sen area no but afori we no omo ayama na chenso a ye ho adwiri nti hu se ade a edi papa na chi na mi hu se ade a ne papa di wura omo na ono so waji because ono no so obo mpa se urade ma ne kyerɛkyerɛ obe kyerɛkyerɛ na obo so nyame se ne nyame so mfa ne so nsira fofo na omo so obebo no na ye gidi se ye free ye ministry mu nyina for tamale ye bo afori bi enna ye di si dan data na le nyina ni aso dan la masigu ho na no mu nyina akosia la masigu me papa na bako ai enti no mi gidi se papa no na kuma pa ene na de ye no ti bibia obi obedi na chi bia no so hu se wo ye nsira so nyame so esira yeah enti sa wuti eso pastor original JK ba eso ne papa so de ne ebo afore ma so yi pa chese ode ne ho man asofo hwe ene chese ne maame ne papa omutu omu si ho ebo a enipa bebre chese ono so original JK ubo ni dia odi area dikinche pa that time na efa Asante region nyina ebo ase ne atebubu ne adwure nyina aka ho papa di area hesaba nyina echi aposo anso no mu aposo na temu ne ade papa ja ne mu ja ne store kura ato ho eye adwuma pa na ni nyina asafolebo ya na di na chi edi ne machi a nyame so aboa ye ya so ye de koya eso is a great brand. Brand papa so you bia kakra me ne sign as Anishi area reporters chairman ya na ya me report kakra ye write up papa message o de kwa we say papa be more good editing
Paragraph 1. We say, hey, so, you're sure. Amen. Amen. It's mommy, so be how I hope Fama Sena, Ubeka, say, if you are, yeah, dear, Uberman, you are for your main shroud, the man, for the bonnet, you talk enough, the next my dear, so go a hand on a foreign bond, quickly, a quaff for editing, so busy with your tight, yeah, on 9 years, to pen out the massage. Osei Bible say nyame nsira emna mo ni paye odefo. Enna yehu se bibia wo ye bia no. Anase bibia Bible aka bia no. Enye susanso. Se ne ye ka nyame so no se wusuo nyame a. Ne nyame aka no obedi so. Enti se wo firi mu de bibi mawurade a. Enye wo den. Uye no with joy and nijimu. Adia de bia papa ka se obo afori a ya okase ye bo e de abo nyame adwuma. Ti nyame adwuma e kura no eno no nyame adwuma no obo eno kura no enwe nijie na enwo do no kura no eno na odisa etu wana mo. Ena tight nso. The tight yi de emea no me oye mi kruso ya na eme nwanwa oyiburu mi awonya osofu bia yeti ne tight efi head office ansa wo sara ubeka wonsa no ne yati wo tight na so papa yi tight eburu so obeyi na visitation bia na si bibia be fa yensan bia obeyi so tight this aduane a bia yebi di abre na nya sa di ache bibia be fa ne se bia oyi so oyi ma ne buru. It is a wusha ne tight a wut bi bisa say enipe wo so ye sofo da sika sen no oje ya ye watermale asema ye pesa de enda ne kan say hey papa wo ye tight ko ye ba new taf pesa de enda ye wo ye central osina osua papa enti enumre bi obo o tokoresin debit ni chen we yi 50 Ghana ne say enumre na wotu akọ osime esua me papa ti de bia ya me ka kire enkrofo se papa ba sori enumre na say 50 Ghana ni mu a na obi a omo ka ska na yi se me ya na me wa say wo say enumre asori kra keke no papa yi just 50 ni de ene eno de enumre nti ya bia meka say ye kan often na say 50 ni mu na che say omo ka sika na yi ti oyo bia ofri ni mu na oma soso a enya ade a na eno soso na nyame so de esrae na me hu say ompani hu say ono no owo bia opese ode bua nyame adwuma sense bia me de yewe da bi enye sa na mi hu no ne sike ni nyina no o de bebo afore tie no na metena asia mi hu se Bible say hihye wadam di wo so eho enanka ne ene enware ka ense no enti mi hu se papa ye nieme bi a nyame aboa ne ye hihye no so no kwasem ne ye worry ya ye nya problem kakra no woni adwuma sam ne ade bataita na oyi no na enya sam keto oti okachire mi se sika na eda ho no eye tight sika enti hwe na manfa me nsanka ye free new taf ne ye presade eda ne ye sesa no enti eda na obeyi no se na wo na musika sam no mo tight ade o se hwe woni nipa na o ma ye tight koso enipa na o ma ye tight koso ye apostle eso asante enti so open secret na ye ba akofodi ye fi anansia ye ne sofo ye central sofo no ye ne ono no kwasa ama ye ne na na efri o ti sofo ne ba no ka che ne say kofodua ye ba afori a district ye bibie koso nyina eye papa enti sofo na ba ono abeka na enum asem se pastor ka che ne say ono so ba ye obehwe enkrata ebu ohun se bibia ye be ye bia empo district ne kura bo mo afori kura papa ni wo kura odi ni sika bija
obebo fi be 1,000 enti no se district no se Kofodua ye da first year ya ni nyina ye apostle enti sadi edi papa ye ni mu ama enipa bia so a edi na chinchere eni asofo edi na chi na nyame aboa ma omososo epija because omososo esua ni omo papa soso eye nti yeah si eno na mu se edi awo ahyepie mi enye bibia ye ni bibia ebroso bia ye ni bibia japade bia ebroso bia won de sika no obenya ode bo nyame adwuma ose oba fori a ode bo nyame adwuma ti wu se nyame adwuma no da na kopa so se ode sika no be ye japade bi nti me no me hu ne sa no me ye madwe se me de makoma beta na chi because oba fori na me ye mahye me say papa yi na nyame bua ye ma eno ye de hwe ye ba ewo pharmacy ewo KNUSC Joanna because ye ko share African enterprise o free lecture no sa na nyame pese ko share keke because African na man for kradwuma you na de na ye sig the African enterprise but say the make na ye calling bia ni ba bia de be se bia ye ni je sa na support na onya ne ho no na nyame so fa nko tua fee pay na ye tua fee pay because that time na ye ba ne medicine wenya ti we kura no vacancy bi na be da ho for fee pay people we school 2013 for ye say we school happen na ye free ho eti na nyame nyansam na nyame pese wo kwosira no papa enya allowance na odi tua ne ba fees ti ewie ya ape owie ya na ye free ho na e de kokumase Ena oye in fact randa odi afa no aboa ye fa e hwa so na ye befa ye hwa so na ye befa nti ye hwe sacrificial giving kwan ben na betumi de ye ho nyina ama so ye sika nkwa na ya ho so aka ho betumi de akoma ni bia so aso yo ye kase sacrificial giving ya enye wo manko a omaka ho omaka ho pa because nyame adwuma ye oma di mu akote because the sika ni mu a untimi nye hwe na wa soso ho wa soso so osa wo so de wo ho emma ya wo de wo ho ma wadaja wo de maka ho eka ho obi bia it is sacrificial giving no enye sika nko a sika eka ho de udi mu akote sani America no se nyame adwuma no we enye sika ni mu a untimi enye but on maso a we devote to self commitment any ade ni nyina so eka sacrificial giving so yeah na there ba ko amahu ni se mu yanko form ani je evangelism oh yeah evangelism was from your status from papa status or say evangelism mandate something ma focus so we should evangelism and Asante TV the agenda is taking the globe for Christ, you know. It is birthed out of evangelism. To be who prophets who have evangelism mandate, who have the best papa first. Not idea share one member, one disciple, and may say that they with the evangelism akasa. Mommy Yami Shram, amen. Yami Shram of a tuto bena, a tatua with the Bama Ubia. I think so your first interview, yeah, fa awaresam the top from bomu bia no bi ko our talent you our we mu aware akra but niam ko send ko to ben out the ma sa yo ebusiafo a mo tie sa Asa TV na me pese me nam sa kwensu na me de afutu kakra ema mo me se yakasa fa nema bebre ho emi se ni di kai eye aware ebi ana obi go through bi wo challenge bi mu ni ade ene ohaw ni amane bebre mu ni ampesa me kire ni se wo yo Kristo ni
Bible say ma ye na ndwindwi bibia hai ade nyina mu no yenye yemfanye empaibo ema yade sre enu awurade asom enti wo ye o kristoni no wo dia ne so bekọ awurade ni mu empaibo mu na megidi se wo bọ mpai ya empaibo na mu no nyame bekasa na nyame ama ne nsa so ahyedi kokwan mu nyam challenge de ebeba aha oha wo yeti wiase ya yetimu eniema bebre ene wom sene bible kan o se enwu ibe yiyan de nanso ye ma yakoma nto yesa se awurade so di wiase so nkunim enna ewiase aye wom sene ameke eniema bebre wo mfa niema to trensa aware na nyame adom ye a sesi amegina ha meka se ma ware for 34 years enye se niema nyina ye to trensa edu ba bi a eniema bechia edu ba bi esumi beba ba ni nyina mu no yo kristo ni nti wo hye wo ho den ewo awurade mu se ne tie bi ebe yi enti no me pese me kire se wa obi a wanware a wutie me osa asa tv so me pese wo se si wadwe pi se na ware na bible so kan emaraka wo se wo chi aware gu auchi aware gu no ochiri wotan aha enti nyame ade nyame empe no emfa wa no kranka wodi ade se obebo mpaye nyame ye mpaibo etiefo na wo se aware ne nye totin sa enye brodo ni pano enye honey enti de bibi beba bibi ba so ho de ne gina ne tintim na wo tintim a se na etie bia nkunim di no ebe ye wo dia na afutu biem so ne se ese enwu kwan a esi sha aware mu a enye ye ni nokre menyame ye ni nokre ye nye faithful to God enti no esa se ye ni nokre na fe nyame so ni emu enti no nia ye pe ni echusu na ye ni ekwan a emfata se wo se ye kransa na ya beware together ye Christopher so Bible anka ne sa enti e ba ne sa na ko sia ware ukowura ware mu a wa ye confuse afi wonu hu se aware die na so se ye wa na wa ya ko se san mu enti wo ko sia ware mu abosome na afi wo si me ja ware enna mo ekwan a wo awfa so ko wura ware mu nti ti yesese se yesi abenwu awurade ye mo konkon bra se ne bible aka no o se so obi benwu kristo wa ya bode fofo ye ma fofo ye no ye nantim na ye nya ne ma data no ne chinchi me kwa ha makoji we ni ade na eba sa na nyame ni mo nya bi entimi emma ye nso bible se awurade so onfa ne nepa emma nkraman de bi ti wo a wo no wo ti wo kama fefefe no se na etie bi nyame be ko kwama na wo ne nam na wo ye basa ni ade nyame hwehwe se ode ade pa bi be ma wo ti yesre ye nua ma no mo ne ye youth no mo ni ade se afi wo behia be ma na edi kan wo so hu se nipa no wenwu awurade nipa no o kita nyame suro nipa no ye responsible nyese obi abeka so be ware ya keke na wo be ware no eba sa na wo ko shemu pe na fe why discourage afi why disappointment afi wo pese wo free mu na the problems bebre na afi ama wo nyame som kran eba sa nti ma enua mo a mo hweye wo asa tv so yesese mo fa mo hunsi wo se aforbode ye konkon a ehso awurade ni efata ne nante konkon ye mu ma awurade na eba sa nyame ebe sai bebre o ha ne beba na enso okono nyame be ko ama ye di nkunim ye ti wo ye a ya ware for 34 years ebi mu kra ware for 50 years enipa no wonya ne sorting sa wonya ne soche esumu ba tremu amanie ba tremu kasebe mia wo beto amrem but ni nyina mu se nyame kan go be with you nyame okan enti nkunim din yo de na wo kokko na wo gina na yenti ye hu ase yenti ye hu se yeti ye hu ase ne hu se ye ware ye Christopher ye ware ye nyaye a ekwa bia bibia bebe bia no ye gina ye be gina na nyame so be di nkunim amaye enti ne ka ne se nyame nka mo ho pa ne fa ye nyame so mu no yesu ye nyankopon yi na yesu nyame yi a nyame oni ehwamo da biara da nyame nka mu nyina ho bye bye mo nyame sure we be ma wafa obi a wo ha unim Kristo mo bi be ma wafa Kristo na wa bompaye ama yo me pacho se bi a wutie ye wo asa tv so wo sa ene day topic e die si eni so
yakasa hu yi a na ebi a watie ye wo hwe ye unim Kristo a me kanfo Kristo ema wo oni wiase agenkwa ono na wunya na no wanya ade nyina enti ni ame beken wo beken di machi na ewi a ye no abompaye o ene day ti ni ame ken ka di machi me fa Kristo se mewrade eni magenkwa me ne benante o me kwa na nyina mu eno ti Awurade boa me amen yo mpacho safo nyina mo besi mu trase na ye ne mo abompaye kakra genkwa pa ene anopa wie so ye da wase bebre so odi animunyam enipa hodo a omo hwe ye wafidie so Awurade ye hira odi samre Awurade omo a omo pese omo do omo ho emma na Awurade omo no nyame enya yonkofa enu nti na wunyame osoma Yesu ma oba ewiase se oni ewiase han saafo nyina ye jo omo so nsa wo Yesu di mu samre yi a wafa wo Kristo se na Awurade na agenkwan Awurade bedi hene ewonimu beye kese mo akoma foforo onimu na Awurade abra wono benante na wono betu anamo fofe bibia obesusu anamo bia wunyame ne natu ne nanate na ne nkwa ne nyina mu aboa no yeda wasese wo de wonsa aka wo yeda wasese wasiesie wo yeda wasese Awurade de fofoye abre wo yeda wase bebre wo Jesus Christ udim ene abompai amen amen yo nyame onsa mo papa amen baba amen ye better ye mami ase ye better ye mami ase papa ye mami a very busy woman a very busy woman wo mra wanya de amayen in fact wo bra ye kire ye mami se ye pese ye no ebe ye interview ya mra kra ye mami so bie ne nsem ene na koma mu nyina so mra mo do Mama, the youth adwuma na check omo do youth wasanfa Asante TV president send a backra. So we want to thank mommy so much for this great privilege. And yeah, is said to me abetna a hand say a yadom and a yes. So we don't take it for granted at all. Mommy get that was the brave. Amen. The men cost you strong. Don't cost you nyamokesi. Na buta ya dem when you nyina. Na men family chat nyina. The dying elder. Elder Owusu Abuaji, elder lawyer Owusu Abuaji, nyame nhyira wo bebre wo odo a woda na didi ma yen da Dr. Shamoni Awembeli faithful moment mama modern some behwe eno nso Ryan ene omo ekeka ho media team nyame nhyira mo nyina. We are taking the globe for Christ. God bless you. Bet ma reach here 0243 235019 or mo ma Asante 0243 Bye.